Kasih pale arterik ubnai basau arja apnjo. Kajing pale na gospel kat kumuyo anis. Kalanong ga bakhat lai khat banakong hadu khatsan. Haswa kajing kawai paskha ujisu ulatip bakapor jang u kalapoi ba un hino yakane perthai banlei sopa. Ba ula i yala ki jong kibaladan haga perthai. Ula i eki hadu kabakut. Bat haga por bakia bam jamin haba uksud ulala tersu haga donor ujuras iskariat ukun jong Simon iskariat ba unsit kelayu ujisu ba utip ba upa ula aitidut yaki baro hakiki jong bat ba ulawat na ublay bat ba un salay khai sublay ulayek na kata jamin ula loy ialah kejakum bat ula sempiar ialah de daga taulia nangta ulat he hagada buar bat ulas dang ban sai yaki yat jong ki sunran jong u bat banyat penrkhyang yaki daga taulia kaba ula sempiar de ulawan ha Simon Petrus Henry Petrus ula kotrai mensai yat jangan ujisu ulai balu ya ke kabangale phimla basosu sosu menta Henry phin sasotu hadin upetus ulang men sai yat jangan lano ru ujisu jawab ya ladangam sai ya phin dan bentalem hanga Simon Petrus ulang kotrai wat sai tang yakik yat jonga Henry yakik di bat ia keklik jonga ru ujisu ula hu uta ubala sum dan kampan sai light no yakik yat jongo Henry ula khui nadong sedong bat pilong kiba khui Henry baro napi namat ula tip lupa uban sit kelai nagata-kata ula baro pilong kibakui enda ulala saj yang yatoki bat ula kup biang ya gajakup bat ula syok biang hala gajaka ula haki hatu pisutu ya kaba ngalale api pikot yanga unong hikai bat utrai bat piong ya kabade namar ngalong sisa kumta te lada manga utrai jong pi pat uno hikai ngalasai yagi yat jong pi te piru pide bania pensai yat markliang naba ngala ai hapi kanuksa ba piru pide banle kumba ngalale yapi ka gospel jong trai ka jinyaro ebe kris ikdin jong ka gospel kin sai yagi pop isang jong ibaro ya kijing jinja jong ibaro ya kijing panistom jong ibaro